Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih hayati Quran. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Kwanesha Misla Livi, usia saya 8 tahun. Saya berasal dari kota Surabaya. Alhamdulillah, saya salah satu peserta Lomba Hafiz Cilik 2020 bersama Anak Hebat Indonesia. Saya akan membacakan surah Al-Ma'un dan surah Al-Lahab. Mohon disimak ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم